نەخۆشخانە هیڤیە زارۆکایل دۆ کو ڕۆژانە نێزیکی پێنجی نەخۆشە بنەخۆشیێن زگچۆن و دڕابوونێ لە هێرەت ئێنا نڤاندن ئەبیژی خەلکە ڕۆژ ئاڤایە کو بۆ دەمە هەشت ڕۆژانەل vê nexweşxaneya ku zarokê wê tûşî nexweşiya dirrabûnê bûye. Eve heşt rojeyê em vê de nexweşiya wî doktor bijin iltihab sihayê me av piştawî kêşayî eve teqrîben heft heşt roja em yê vê de aradît wî heraretê ser dilrabîne êşana seriye û yî şironahiya acize bes eve çend ez xestê her ez bînim ev vîruseya zêde yanî mirov gelek daxil dibin xestê. Zikçûne û dirrabîne وحرارته وفي إيرو سيروجان فيديو دكتور متابعة ويتكي وأري خدي هشتان تيدنا في إيرو سيروجمايو خدي وحالات هي هشتا وكخويا وانفحصات شيتكنو ده هي خدي فافج وقالك حالات تين جمع وفي إيرو سيروجا خدي عالم قالك نساغ بيا قستا كي وجهجي قالكي طانق بيفدار استغلميا دو جيد بيجت هرچند تنها هیچ حالت کلیرا نه هاتنه تومار کرنا لی آمادگاریان باش هاتینه کرنا. اگر هاتو حالت تنگابون به هندگ نخوشا او دی نخوشخانه لالاف ما ترخان کری که پیش از دیوان نخوشا بهتر کردن. به هندگ که ام پیش راز بین که ما کلیرا پارزگاه دو کنی نه هر صد کسی که تو شد بند تقریبا 10 صد ام نموناجیال کردن و تنی لپشکین دام بزن که اف نخوشه هیان حتی نو که السلولی پارزگاه دو که دور 200 پشکریت کلیرای ما انجام داینو و چه حالت کلیرای نهاتینه تومار کردن روز بو روزه حالت زکچون و دررابون نخوشخانه هوار هاتنه آزادی و هیوی زیده ترلت این روزانال نخوشخانه هیوی چندین حالت زکچون و ورشانه تینا تومار کردن و تینا نواندن لیل گرگوتنه ساغلمیا دوک پشکرین بو همیات نکردن و خوشبختانه تنها چه حالت کلورای نه هاتینه تومار کردن کوزه دباری ویکیجی الگور گوتنا ساغلمیا دوگ آمادگاریان باش لبونه خوشا کلیر هات نکردن شمال قدر کردستان نیوز دوگ